Що мислиш за мигрантите в Македония? Дали знаеш колко има, що сакаат они овде? Не знам нищо. Не знам. Не знаеш колко що сакаат овде? Не си слушнал никогаш ништо? не ме интересирало тоа, не сум ни бил ништо заинтересиран на такви работи. Окей, фала. Не сакам да одговорам. Ти знаеш колко мигранти има, каде живеат? Мислам дека не сакаат никој да остане. Не постои таков. Да останат во Македонија? Па Македонија нема услови ги прифати и емигрантите. Зашто мислите така? Па зашто сиромашти, зашто? Македонија, па не би требало да ги прифати бегалци. Зашто? Шо мислите? Тој ќе биде голем товар на Македонија. Ние не може да се справиме со сиромаштија, пуст да ти дојде, тоа ќе биде катастрофа. Безработица, гледаш која е сиромаштија. Со 5-6 илјаде луѓе, со 3000 денара живе. Тие се избркани од посилните и бегаат од ништото. Ако се му е рушено во градот, тие не се емигранти, не се преселници, туку се избркани. А јас мислам се може ако се сака. Например, како да им помогне? Дали имате некоја идеја? Па ќе тражи помоќ од држава, од меѓународна заедница. Важно е она да почне да и прифаќа да. Јас мислам така може. Значи, смета дека некако треба да им се помогне? Да, во секој случај. Да се Тие не се криви што така се прави. क्योंकि तुम भी हो, अब तुम भी हो जिंदगी, अब तुम भी हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम भी हो ना 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 अब तुम भी हो जिंदगी, अब तुम भी हो Macedonia, I came 11 of June from Turkey. I left Chechnya, not only Chechnya, all Russia in 2013 years, first time. Before that, it was slavery. The money that I worked, all money my employer give to my father, I didn't know that. I thought he was saving for me. He told he was saving, but it turned to be out he turned me down. According to our law, rules of Chechnya in Muslim countries, it's forbidden, or it's not normal to complain always, even to complain on the state level, for example. The system didn't help me really. Complaint also didn't work out. I wanted to go to Europe, but to get a Schengen visa, it's a very difficult thing. چون مشکلات افغانستان رو که همه میدونن، همه جا خبرن، میدونن چه مشکلات داره، چه جوریه، چه سختیه، چه بدبختیه تو افغانستان. دیگه هم 2 برادرم کشتن، دیگه منم مجبور شدم کشور رو ترک کنم بیام اینجا. As everyone knows that how is the situation in Afghanistan nowadays, there's the war, there's the economy problem, and plus that they killed 2 of my brothers. Then after that I decided to leave the Afghanistan. It was not the place for the living. سختی این بود که مثلا تو جنگل راه میافتادیم میرفتیم که اصلا
سرش معلوم نبود کجا بریم، بالاخره کجا بیرون شیم دیگه از این جنگل. دیگه هر حیوانی بود، هر چیزی بود، سختی بود. 3 روز 3 شب ما آب نه غذایی چیزی نداشتیم. 3 شب و 3 روز اصلا هیچ چیزی نداشتیم. بعد از اون رسیدیم به یه روستا، از جنگل اومدیم بیرون به یه روستا رسیدیم. اون روستا دیگه خوردیم، کمکمون کردیم بعد بریم. You say that my final destination was in Europe, in Germany. First to reach the Germany, then to think that what I should do. But the final destination was in Germany, in Europe, and that's a long way. It is too hard, so many difficulties. If I want to explain that, everyone knows that when you are passing the borders, 8 borders you are passing illegally. For each border you should walk 3-4 days in the jungle. There is no way, you don't know which way you should walk. That's the animals, the wild animals, I mean those smugglers. That's quite clear to everyone. That's not a easy traveling. That's not the normal. أنا طلعت غادرت مدينة التل بسبب الحرب اللي كانت موجودة بالمدينة، والسبب يعني الاضطهاد اللي تعرضت له في البلد، لأني أنا يعني ما كان في عندك خيار، يا بدك تكوني مع المسلحين يا بدك تكوني مع الجيش. فأنا رفضت أكون مع هذول ومع هذول، وكنت مريض فاضطريت إني أغادر باتجاه تركيا. Първата причина ще напуща своята земя е заради войната, а втората причина е заради неговата болест. Он е сърцеболесник и затова тръгнал в Турция заради лекуване и да може някako да им помогне на своите за да ги повлече. أنا طلعت داخل سوريا، تنقلت من منطقة لمنطقة، مناطق مشي ومناطق بسيارة. От заминал от Сирия, значи от град до град, пешки, со такси. بكل انواع الاسلحه، يعني تعرضنا لغاره جويه احنا بادلب. Значи он кога е напуштил, вика тежок бил патот, затоа што имало пукање од сите страни. Вика дали од едната страна не знае кој ги напаѓа, од другата страна. Без разлика дали оделе пешки или кога се возеле со такси. للاسف مستحيل رجعت على سوريا انا. ليش؟ من سابع المستحيلات. ليش؟ رجعتي لانه في قرار بالحكومه السوريه كل فلسطيني غادر سوريا ممنوع منعا باتا نرجع على سوريا. حد بقى الحكومة الحكومه бидејќи слушнал дека сите палестинци што напуштиле Сирија, дека не може да се вратат, во спротивно ако се вратат, дека сите ќе ги заколат. اللي بألمانيا، اللي بالنمسا، اللي بالدنمارك عندهم مصاري وعندهم ألعاب وعندهم ألبسة جديدة. برسلوا لهم أهاليهم. Вика децата негови ги гледаат другите деца што имаат роднини или семејство во странство и праќаат во Европа и испраќаат пари на своите деца и затоа се они малку ما عارفين إنه أبوهم ما معه حق سيجارة. Не знае дека својот татко не може ни цигара да купи тука. Тато, баба, дали имаш пари да ми пратиш за да купам количка, играчка, некоја да си купам? طبعا أنا بضحك عليه بحكي له بكرة بابا بكرة ببعث لك. Вика секако, вика јас му се смеам, му викам утре. وبعدين أنا حكيت له بابا أنا متبرع بالراتب تبعي للحكومة المقدونية، ما معها مصاري حرام. И му објаснува дека уствари самата држава во Македонија дека нема пари. माफी मज़दार है। अब तुम भी हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम भी हो ना 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 na 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 दिन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम भी हो
ला 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 ला